Na nedavno završenom 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu, srpski udžbenik iz hemije za 7. razred osnovne škole je bio među dobitnicima prestižne nagrade, najbolji evropski udžbenik, u kategoriji za učenike starije od 12 godina. Tim koji je napravio ovaj udžbenik je đacima omogućio učenje kroz igru i na zanimljiv način približio znanja iz hemije. Jedan od glavnih zadataka koji smo postavili i koji je tim koji je stvarao ovaj udžbenik postavio sebi jeste kako u stvari da u današnje vreme kada mladi imaju priliku da dobijaju informacije iz različitih izvora, kada su internet i društvene mreže negde u središtu njihovih interesovanja i aktivnosti, kako da udžbenikom, jednim sredstvom koje, da kažem, već dugo je u obrazovnom sistemu, obezbedimo pažnju njihovu. Mi smo kao sredstvo u stvari osmislili strip i taj strip je imao neke 3 uloge. Jedna uloga je bila da aktivira znanja koja su potrebna za novu lekciju. Sledeća uloga je bila da upozna učenike sa tim što ih čeka u novoj lekciji, da najavi taj sadržaj i da bi sve to pojačali, osmislili smo jedan duhovit, da kažem, zaplet sa junacima koji se zapravo nalaze na početku svake lekcije, jednom četvoročlanom porodicom, tipičnom, gde je devojčica zapravo uzrasta učenika 13 godina, ima mlađeg brata i oni prolaze kroz razne dogodovštine u okviru kojih se i aktiviraju prethodna znanja i najavljuje se ona novina koju lekcija u udžbeniku nosi. Ovaj udžbenik zapravo obezbeđuje motivisanost učenika za učenje prirodnih nauka i učenje hemije, obezbeđuje im ona znanja koje su potrebna u 21. veku za odgovorno življenje, odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju, prema zaštiti životne sredine. Znači, ovaj udžbenik prosto sadrži rešenja tehnička i sadrži rešenja što se tiče sadržaja koji hemiju čine pristupačno mladima, razvijaju aktivan odnos prema učenju, prema okruženju kod mladih i spremaju ih tako za sve ono što ih čeka u ovom veku.